Miminya ke sini dong, Miminya. Ayo Mi. Dong. Ayo. Mimi bantu dong. Ada Tobrut. Tobrut itu apa ya, Wo? Tobrut apa? Tobrut. Tobrut. Apa ya? Janganlah kalian tak tahu. Tukang obral rayuan maut. Iya. Siapkan ada. Asik. Awas kudu waspada, aja sampai kegoda, sebab bisa bahaya, bisa gawe cilaka. Awasi hati, aja sampai salah pilih, sebab lanang saiki wadone beli cukup siji. Beli cukup siji ya? Iya. Boleh sayang? Masih kurang satu. Tambah lagi. 10. Ya Allah. Siapa namanya sayang? Mama Dikta. Mama Dikta. Tete sayang. Kemon. Mama Dikta. Geser tengah dong ke sini dong. Jangan terlalu minggir. Nanti semuanya beda bangsa yang spesial. Gonta ganti wadona, kaya lantang murah. Soloyo. Mana demen nenek saya ngobrol-ngobrol rayuan. Sekali pargoy 50.000. Satu kali pakai. Iya. Ya Allah. Murah sekali. Ayo lagi sayang. Mamanya Dika. Dasar wong lanang tobruk, wadah siji cukup. Ngaku-ngaku lengoan, padahal duit demenan. Dasar wong lanang tobruk, wadah siji cukup. Dasar wong lanang tobruk, Tobrut. obral-obral rayuan mau. Rayuan maut. Kayak kita. Wah, 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 wah. Awasi hati-hati, aja sampai salah pilih, sebab lanang saiki wadone beli cukup siji. Awasi hati-hati. Kemon. Goyang ayo. Wah, Kasih goyangan, Mas. Dika. Lagi sayang. Habiskan. Yang satunya siapa? Mama Dika, ini siapa sayang? Calon mama. Tete Yani. Ah, berarti calon mama. Salam mama. Tete Yani sayang. Uya. Goyang. 1, 2, 3. Hey. Hey, 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 hey. Buat bos muda Nok Eha. Bos Orang muda. ngawur. Dede. Spesial semuanya. Beating broadcast. Gonta
Diobral terus kayak pakaian. Diobral. Gara-gara macet pakaian. Mama Dikta sayang. Nokia. Aye. Ada Sarawang nang tobruk. Wadah siji beli cukup. Aku ngaku lengoan, padahal duit demenan. Pasar wong lanang tobruk. Wadah siji beli cukup. Dasar wong lanang tobruk. Tobruk apa artinya Jen? Ngobrol rayuan mau. Awas kudu waspada, aja sampai kegoda, sebab bisa bahaya, bisa gawe cilaka. Hati-hati. Oke. Oke, terima kasih Mama Andre. Boleh lagunya